iwacu mu cyaro. Urashaka kumenya ibibera mu cyaro? Ujya ukumbura ubuzima n'imibereho wagiriye mu cyaro? Kurikira ikiganiro iwacu mu cyaro. Amahoro abakunzi b'ikiganiro iwacu mu cyaro kabisa, hariya hasi ku ivuko. Uyu munsi mu kiganiro iwacu mu cyaro nakuzaniye umumotari udasanzwe, umumotari ufite udukoryo twinshi, yageze iwacu mu cyaro. Ewana yakoze utuntu mu muhanda abantu bose barahurura kabisa. Yakoze ibintu bidasanzwe, nyine yerekanye ko azi gutwara moto bya nyabyo. Niwe nakuzaniye rero uyu munsi. Niba warigeze kubona ba bandi bo muri za filime ibintu baba bakora, ba bandi b'abamotari baba barenze b'abanyamerika, ibintu baba bakora kuri za moto, nawe nibyo ari gukora ahangaha iwacu mu cyaro. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi nanone, ahubwo reka twikurikirire aka kavideo turebe nyine ukuntu uwo mumotari arenze tu. Ndabakunda cyane, aho reka dukurikire aka video. Murakoze cyane. Fati foto. Papa. Magara nyihorera. David. David.
Fata ifoto, fata ifoto. Papa. Guhamagara nyihorera. David, 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 David. David, 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 David. David, David. Vete, volte, olha o Fata ifoto, fata ifoto. Papa. Guhamagara nyihorera.